أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli musulmans xayr ve oxar, Allah Teala çaz ganva nimetrika harsa insan diz sad yazva insan di fahum fikirava. Allah Teala di aql ganva aql zurbatir Allah ya ve ha Allah Teala amala vur vaxtunda insan diz fahum fikir qayda. Ve ha fahum fikir di insan düz netice dalğun lazım ya. Allah Teala di paktir Kur'an din qene gzaf çıkara buyruq izva musulman rez fahum fikirava. İhtimana di ayatni gizva hakikat olzu ki Allah Teala di savarçiler yaratmışuna yuğif digişuna insan rez khir guzva gimiyar hüler alqaqezva habura Allah Teala di savarla nazil izva evizva yatara hahat yatar sebep kana Allah Teala içiler alçanq kizva harsa nabatat aqejzva ve Allah Teala di içiler al yaratmışma hayvan rezkiliga vaxtunda habura garar digişuna Çavarin içilerin arada bulut harqaqına veri ilk olaq roluz ki keter alamatar lişan aravozva. Ve aqula va insandri haburka çpiz kefahun fikira unikizdi çpiz düz manah kudda. Ve Peygamberdi aleyhissalatu vesselam luhuzu ki tarif izva hakti insandri fahun fikir izva. Sa sefer doldu ki Peygamber aleyhissalatu vesselam aqaytni fida vaxtunda ada zakuna kisna suqnuva isanar. Abru fahum fikiriz suqnuva. Ve Peygamber haber ona ya insanlar küne ki arada uçi sa söhbet xuzvaç uçi zraxazvaç küne laha vaxtunda abru lan ki çina Allah Teala din yaratmışın rika fahum fikiriz va. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk olaq diz abrun qimet gana tarifavun lan ki devam eküne ki olaq Allah Teala din yaratmışın rika küne fikire ya ama Allah Teala hiktin diyata yani hadan hakkında küne aktarmışınar iyimir. Uçiz lahata ak olaqlana abur Allah Teala din sireriya keva anaqilna qudijida qatijida şakolaq. Elbette akozu ki çazni ümürden qene gızaftir insanlar avazvasa insanlar avazvasa olar guzva har cüredin. İnsan diva biçiva cevap guz tijedaktins olar guzva. Allah Teala hineva mesela hiktin diye ve icredin. Allah Teala khira ya Rabbi Allah. İnsan da ikti fikri katuba astagfirullah. Zimi iktin olrikani. İktin fikir al, iktin aktarmışın ol insan tatun lazım. Allah Teala madni içinse Kur'an di ayatin qenelu huzva. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma halaqta hada batila subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Ya Rabbi huzva ya Rabbi ona yaratmışlar bir mahlukatarına havayda yaratmışlar. Çünkü cehennem din azab rivavna xix. Yani akıl din sahibar, akıl ve insanlar fahum fikriz Allah Teala din yaratmışlar rika ve fahum fikri neticede abur Allah Teala din kudretli bili, Allah Teala din zorba bili, haktin fikir dol qeskayita abur iktin baxtlu insanlar yazva Allah Teala diye bir tarifi Kur'an diye kene. Atan oldu sadra Peygamber'in ashab Ubayd ibn Umayr Allah yüceler razikoy Peygamber'in koliz ve Peygamber'in yoldaş Ayşe de yüceler Allah razikoy adı ve haber qazva bu çiz muqol çi Muhammed qazvaç elif sıvaç çaq. Peygamber'in gafar zirik el qaz uluzu Ubayd de Muqal Muhammed Femir luzva u kanijede u istiklujede. İsarla sadra kozva isan hiqum bahajede. Ha haktin ihtilati Peygamber luzva de ina. Ve ashab de haber qazva Peygamber yoldaş Ayşe diva ona çaz Peygamber din sirerika hada alamatrika çaz ihtilata ya. Ve hada Allah'ın ki Ayşe de ihtilat izva Sayfiz luhudu ki Peygamber aleyhissalatu vesselam qarana gıler şunar qaçuna ve kpart atariz başlamışna. Ve kupun ala qozna diyari da vaxtunda
ада вилерла нақора лахна ва нақори хадан чуру михиз қижирна ламовна вахпа сужда дис фи вахтунда пел чилел цигачка чилел михиз қиженул да хадан нақори қижирна үкүнин кап хей вахтунда Билал асхабди Аллах учала разихуй атана хабаргана үкүнин купуни вахт алуқнуадика пайғамбар диз алейхиссалату вассалам хабар куна я Расулуллах лана бес ви Аллах таала диви гунахар он гунахар ка михи онва و خيي وقجدا غنهر كون مخي اونوا وغنا سوزي هكيل والله غلقه شنو هذا بس هنا يقون شلار which is easy وبيغمبر ده زلوزوا يا بلال لوزوا هيكزون شختاч без и физаз الله تيم بتا قران دي ايات نازل كانوا احتمال دي حقيقه الله تعالى لوزوا حقيقه الله تعالى چلر цавар яратмышуна يغيف ديجيش هنا ومسا الله تعالى اختي علامترا أقول أوائسن أربطل أقول دين صاحب أربطل يكتر علامترا وزبل شن وزبل بخصوص إنسان أمي خلهانو خي ني فكرار فهمار أونا إي آياتي مانا نجيرخن إي آياتي كخبارخنا فهمار فكرار إيز أما حقيقي مانا دل حقيقي مانا مطلب دين غور دا قنتور إنسان بخصوص إنسان الهان پیغمبر عليه الصلاة والسلام ساساتين فهم فكرهم ام يفتي اور كبار تياتر لا خيرلويا شنا علاوه يز ايزوا چون düz غوردا قون لازمه elbette insan dez farz dir ibadet harozwa abur evez ida sazat nevaç hakki vaqtunda abru yaqigeje da sa masa ibadet nevaç ama inal ihtilat fi zwadi Allah vatir كبار تياتر yazwa fikir fahumu am gözgü khizi insan dez keliga vaqtunda hana ha güzgüda fam fikrunin güzgüda kes keligni insan diz biçi layıklı bilir ve layıksız bilir noksanar akodoldu. Sufyan bin Uyayna rahimahullah di hamisha muqal ihtigafarik el khidalda haqiqatta insan diz fahum fikri iz çizvata ada har sekünü kayvi çiz ibret dars menfaat hukudda. Allah Teala'nın gunugi insan di fahum fikiravu. Her sek Allah kulla hadaz düz kıymet gun. İhtik Allah ilan kezdi. Al hasana ihtilatiz kuvvetiyaz ikluhuzva. Eğer insan di akuzva gafar hikmat yani akıllı gafar tuşta abur lavga boş ihtiltar yazma. Eğer adam kisne akuzun am fahum fikiravun tuşta am nuzuki adam kaygısız böyle. Eğer adam keligun vilera akun sa artuxon çirvol qaçun menfaat qaçun patoltuşta am adam fahımsız böyle. Allah Teala di merhametli vilika Allah Teala di çazguzva nimetrika fahum fikir avun amluzu ki ibadet Allah diz ibadet avuni qısan jureri kasad yazva. Abu Süleyman loda kast ihtilat yazva. Jwan viler verdişer oldu naqara wadriz. Was jwan rik فهم فكري زبر دشرا مادني هذا الله ويزو اختلاط اي دنيا دي فهم فكرهم اي دنيا دي لذتريكا كراريكا زينتريكا فكر او املوزو كي انسان دي ريك قايزو انسان دي ريك الباس اقل دارزو و اداريك لا الوزو اخرات هميشلوق دنيا وهملوزو كي هميشلوق اخرات دنيا ريك لا الودون ام بالهريكا الله تعالى دين جزائريكا سجزائر ابن عباس اختلاط إزوا إن شاء الله الله رزقه قصاق الله ركا فهم فكروني أخير هما هاك الله خر أونال قلت خنال غزوا وشيء أخي خطير وتا توبة استغفارونا توبة استغفار إزوا إنسان ده gelecek de ha insan de hak Allah khar tunal غزوا يعني هذا دوام قيداش قلت هاك تقولنا هاك قيداش ماد ورواية رجع أرزو كي الله تعالى دي وشين باكتير كلام ركا سنة اختلاط إزوا حقيقتا за харсада камалу ихтилтриз вадан гафар қабул звади туш зо анжах адан қастариз ниятриз фикриз клигзва эгер адан ниятар ва адан мурадар майлар эгер Аллах таала ди яни учих алқанвата Аллах ти алқанвата за адан кисун эгер хам кисна қозматани за хабур фахм фикрдиз алқирзва ва адан гафар Аллах таала диз шукряр зикряр ауниз و امام شافعی دی چلا الله رزق الوزو که انسان دی قسان کراری که قود ریک الغیز و هدا صد لها دی
aqulluval. Aqulluval ахтин aqulluval фахум фикр дал бинела мишканва. Qvedla hadi vicdanluval. Жуан vicdan михиз хуин. Ада бинелузихи жуан hevesar жуан hisser mit yuqarunya. Podla hadi قوات. Hadan bine yazıki жуан ajur mit yuqarun. Podla hadi adalatlı ol, düzgün ol. Adam bine yazıki ama insan için ruh ve beden قوات و روح صدا ور وقتوندا gün iz gay وقتوندا اخبا اغزلادها adalatlı ölür. Qoy Allah Taala de çun fahum fikir iyiz. Allah Taala din yaratmışın rika fahum fikiriyiz ve düz Allah Taala din kudretli bile Allah Taala din satir bile fikir dalgıda haktin kısar kaçuni kısmet ora ya Rabbi ya Allah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.